جیٹی آئی استخباراتو کے میار تا خیستا کری کزما جانان تا جیٹی آئی استخباراتو کے میار تا خیستا کری کزما جانان تا وائتا خیستا کری کزما جیٹی آئی استخباراتو کے میار تا خیستا کری کزما جانان تا جیٹی آئی استخباراتو کے میار تا خیستا کری کزما جانان تا وائتا خیستا کری کزما جانان تا چٹا پوسانو خیستا کری کزما جانان تا چٹا پوسانو تالی قاتل خیستا کری کزما جانان تا سالر کوچے مزکا ہر چپا تگران تا خیستا کری کزما جانان تا واحد خیستا کری کزما جیٹی آئی استخباراتو کے میار تا خیستا کری کزما جانان تا جیٹی آئی استخباراتو کے میار تا خیستا کری کزما جانان تا واحد خیستا کری کزما جانان تا چکرنا خیستا کری کزما جانان تا وائتا خیستا کری کزما جانان تا چکرنا میں یہ تاریخ ستائی خیستا کری کزما جانان تا وائتا خیستا کری کزما جانان تا فگران مسلم کچھ مشکل بل جانتا تا خیستا کری کزما جانان تا وائتا خیستا کری کزما جانان تا جیٹی آئی استخباراتو کے میار تا خیستا کری کزما جانان تا جیٹی آئی استخباراتو کے میار تا خیستا کزما جانان تا وائتا خیستا کری کزما جانان تا شاکر کوچ سڑکی یہ وڑی تا خیستا کری کزما جانان تا شاکر کوچ سڑکی یہ وڑی تا خیستا کری کزما
دا رنگین ترانه د افغانستان د اسلامي امارات د کابل ولایت د جی ټي آی د پرای لارې ملګرو ته ډالۍ چې په اواز وړاندې شوه د ګران محترم رور ماسټر جهاد مل جانان. زموږ د وټساپ شماره یاد لرئ 0 اویا 14 15 15 شپږ اویا بله شماره ده 0 اته اویا 40 40 401 انجینر ماسټر جهاد مل جانان. وسلام.